why a lot of you don't understand what I said? Because your pronunciation is wrong. You don't say data, you say depth. Yes or no? You guys say depth, right? Exactly. So, bila orang cakap bahasa Inggeris, you tak faham. Sebab you punya pronunciation, you punya sebutan tu salah. So, bila orang sebut dengan betul, you tak dapat nak tangkap. Sebab yang you faham depth, you tak faham data. So, have you talked to our daughters, not daughter. Kalau anak perempuan, daughter. Kalau penghutang, data. Daughter, data. Lain kan? So, sebab tu sebutan tu sangat penting. Sebab tu kita ajar sebutan yang betul dalam program ni. Bukan sebab nak rasa kita pandai, bukan sebab nak pekan kita punya akal umbi kita orang Melayu, bukan. Okay, so supaya you faham apa klien you cakap, apa vendor cakap, apa supplier cakap, apa CEO you cakap, supaya you boleh respon. Itu sahaja. Tujuan kita perlu tahu pronunciation yang betul. Okay, so why I talk like this, why I say this, because out there they'll focus on academic, and then when you want to talk about pronunciation, they say it's not important. Alah, cakap faham, okay lah. Masalahnya, you faham ke you tak faham? Masalahnya, bila orang cakap data, you tak faham. Tapi you cakap, alah, asalkan faham, okay lah. Baik, tapi you yang tak faham. Sebab tu kena belajar sebutan yang betul. Are you struggling to speak English? Join our free class today. Click the link in bio to learn more.